reka nongere mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba uko itariki zigera kuri 29 z'ukwa 12 2025. Birumvikana rero nta makuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugenda tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice by'umujyi, by'umwihariko wa Uvira, tumubwira uko situation ihagaze nyuma y'imirwano ikomeye cyane mu masaha y'igitondo ririmo ibintu hagati y'igisirikare cy'umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Si ibyo gusa kandi turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arimo agenda aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kubabwira yuko umuyobozi mukuru w'amakuru by'umwihariko wa televiziyo ya RTNC y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze guhagarikwa by'igitaraganya. Si ibyo gusa kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka impungenge zikomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amagambo n'ibikorwa bishyira abanyamurenge mu kaga gakomeye cyane. Turaza kubikomozaho tubive umuzi n'umuzingo. Turaza kubabwira yuko nyamuneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rujijo rukomeye, FARDC ishinze abantu bari hafi ya perezida kuyobora umutwe wa Mabondo. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kandi ku makuru arimo atinda aturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko umuvugizi w'ingabo za FARDC Sylvain Ekenge yahagaritswe ku mirimo ye, ndetse kandi impamvu ze zikaba zimaze kujya hanze. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kuba dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Muraza kunyura dukomoza ku makuru by'umwihariko arimo aturuka mu bice byano muri teritwari ya Uvira, ariko kandi ahitwa za Songo, za Kalamabenge. Tugende tubapudetinga tubabwira byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bitugeraho. Amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo, tugenda tubapudetinga mu buryo bwihuse cyane. Turaza gukomoza ku makuru agiye atandukanye. Turaza kubabwira yuko nyamuneka Bunia, umunyamakuru wa RTNC, naho yishwe abantu batari bamenyekana, ariko kandi tuze kubabwira yuko imirwano ikomeje kubica bigacika ahitwa za Gatogo ndetse na za Kabiba. Turaza kuba tubikomozaho byose tubiva imuzi n'imuzingo, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane rero, by'umwihariko tugende tubapudetinga gake gake, ariko mbere yo kugira ngo nyamuneka amakuru tuyinjiremo, reka tubanze turebere hamwe by'umwihariko by'amakuru arimo agenda aturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale. Mu kanya gato gashize ikibuga cy'indege cya Pinga cyongeye kuraswa bikomeye amakompora by'umwihariko agera kuri 3. Bivugwa yuko rero aya makompora yabarashwe n'igisirikare cya 23 by'umwihariko gishaka kuza kuba cyabaga igikontorora ikibuga cy'indege cya Pinga, nk'uko amakuru ingenzi arimo agenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abivuga. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu n'ubundi turaza kugera dukomozaho, tugenda tubapudetinga tubiva imuzi n'imuzingo. Gusa kijyanye n'aya makompora arashwe rwose muri ano masaha mu kanya gato gashize, turaza no kubikurikirana ibyayo tumenye ibyo ari byo. Bishatse kuvuga yuko isaha ku isaha 23 ishobora no kuza kuba iri gukontorora ikibuga cy'indege cya Pinga. Ariko kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kumvikana amakuru ateye impungenge ku mutekano rusange, ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Amatsinda y'abantu bagaragaye azenguruka mu mihanda, by'umwihariko amatsinda y'abantu yagaragaye azenguruka mu mihanda Kinshasa yitwaje imipanga, nyuma ibyuma, inkoni, amabuye, atangaza amagambo yuzuye urwango n'iterabwoba agenewe abanyamurenge. Bamwe barakubiswe, abandi bitwa abanyarwanda. Mu majwi rero n'amashusho byakurikiranye ku mbuga nkoranyambaga, abantu bumvikanye baririmba amagambo avuga ko batangiye operasiyo igamije kurimbura abo bita abanyarwanda, imvugo abakoresha kenshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitiriwe abanyamurenge ndetse no mu bwoko bw'abatutsi b'abakongomani. Ayo mashusho rero agaragaza by'umwihariko bafite imipanga ndetse n'ibikoresho by'intambara, ubutumwa busa nk'ubushishikariza ihohoterwa rishingiye
ku moko. Abitabiriye rero ibyo bikorwa barimo urubyiruko n'inkumi n'abasore hamwe n'abantu bakuru, aho bamwe bagaragaye bambaye imyambaro ya gisirikare abandi bambaye igisivile. Ibi byanatumye impungenge ku mutekano ziyongera mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Kinshasa, ndetse n'abasesenguzi batangira kubifata nk'ikimenyetso cyo gushobora kuvamo ihohoterwa rikabije. Bikaba bibaye mu gihe rero hari amagambo aherutse kumvikana mu ruhame aturuka ku bayobozi b'abanyapolitike bamwe na bamwe, afatwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu rero bashishikariza urwango, by'umwihariko amagambo yatangijwe n'umuvugizi w'ingabo za FARDC Jenerali Majoro Sylvain Ikenge hamwe n'abandi bakunze kumvikana by'umwihariko bavuga byinshi, barimo abanyapolitiki barimo ba Justin Bidakwira Bihona uyobora ihuriro rya Wazalendo mu rwego rw'igihugu, yakomeje kunengwa cyane cyane n'imvugo zigenewe abatutsi ndetse n'ibinyoma bikomeje kugenda byumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero byakaze ndetse byamaze kuba ibindi bindi, ariko kandi mu mujyi wa Uvira naho situation atari, ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, ivumbi rikomeje kugenda ritumuka. Amakuru namaze kugenda nakira nuko isaha ku isaha, by'umwihariko bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira ishobora kuza by'umwihariko gukomeza kubamo icyitwa imirwano ikomeye cyane, urugamba rushobora kuza by'umwihariko gufata indi ntera mu buryo bukomeye cyane, kuko ibitero kugeza na ya masaha biracyakomeje, by'umwihariko igisirikare cya 23 gahunda nta guhagarara muri rusange. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande injiramo turaba tubirangije, nibiza no kutwemera tuze gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi naho tuba updating, tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Ntabwo ndi butinde rero, by'umwihariko murabizi ko nkubita mbangura, ariko muri uko gukubita mbangura turaza kuvuga byinshi tunasesengure turebe se niki gishobora kuba kirimo kiratera ibibazo nk'ibi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero murabizi ko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari yobowe na Depite Hada
ijosi na Jeanne Victam Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshingamategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victam yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko
ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza b'ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho
byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare, nyamuneka by'umwihariko bohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho